Chinsa chinke magiga yomo MCA we county ya Kisii kurwa ase ward ya Ichuni oyo omenyekanite buna Wycliffe Siocha gose embande goitwa amo n'abantu bakagire koba ebibago gose chigun asomo chobosongo emambia ya lero ase akagire buna nigo arenge korosia egari yaye ase garage abarai ao kurwa asorogongo rwagusi nigo barure ebirengereri byabo igoro yogosaganwa amo nogoito kwaye oyo olenge omowaziri Ezekiel Machogu oiboigo olenge oyomo bwabaria barekoriye kerogo kyobogabana ase county ya Kisii omwaka w'echirubere na 2022 nigo amotarera Siocha ase nyagitari ya hema ase atangire na boigo gukwanaya. Asante sana. Leo asubuhi tumeamuka na mshtukio kubwa kwa sababu mmoja wetu ambaye ni MCA wa Ichuni Ward, Wycliffe Siocha kama ni nuna Sembande, alikuwa anatembea town, amefika kwa garage ambaye gari yake ilikuwa hapo, na majambazi wamekuwa wakifuata yeye karibu wiki mbili sasa. Tangu wakati alitangaza msimamo ya kwamba yeye ameungana na timu ya Fred Okengo Matiang'i na Ezekiel Machogu Mbaki. Tangu siku alitangaza amekuwa akiwindwa, wametuma wounds, na wale wounds ambayo wametumwa wamewinda yeye kutoka kwa ward yake, kutoka pahali ambaye anakaa. Kila siku amekuwa akikaa ni kama mnyama ambaye anawindwa. Korenganamo no mheshimiwa Machogu nigo atebabuna omugabana we county ya Kisii omheshimiwa Simba Paul Rarati nigo alemagega yogoitwa kwa Wycliffe Siocha embande aigamagega ya Siocha kurwa ase omolengo oli olengo mubwatisia Simba Paul Arati. Na yule ambaye ni mastermind, yule ambaye ametuma hawa vijana anajulikana na kila mtu anajua ni nani. Gavana wa Kisii County Simba Arati tunamuuliza aheshimu maisha ya binadamu. Maisha ya binadamu si kama kuku, maisha ya binadamu si kama ng'ombe, maisha ya binadamu si kama mbuzi. Amehangaisha kila mtu, hata mimi mwenyewe mnajua vile alifanya. Karibu ni wawe pahali naitwa Kenyanya. Machogu ni gate obuna oburai ase county ya Kisii nigo bwa sarekire inse yomugabana Simba Paul Arati oyagate abuna tamaite buna akorae county. Twabulie gavana ya Kisii County omugusino omuntu w'omurembe, omugusino omuntu tutagete segi, lakini yaikire ngaki atorete iri gisegi atagete kurwanikere oyo muito. Twatebirenge enough is enough. Asaikeire bono. Enough is enough. Asaikeire bono. Inturi gochiwanje kitendeke gakoreke. Onyo utagete kurwani Matiang'i asoka arabwa korebo. Tali gotumia abana baito kurwana gisegi. Onyo utagete kurwani Machogu bogabana. Tali yarentera gotumia asokurwane segi ngachi konyora chikura. Machogu boigo ni gabulia oborai na boigo bali batenerete obolendi ase county ya Kisii koenekia abuna bali bakora egekorekyo abwate abuna nigo bamanyekanete nkomukeri wabale getambukero korenganamo neri chiko kurbono kogenderera mwana undi bwense ogusika obe turabwatu ne serikali none mbali komi gotogotebanga bagende police station babera alia mpaka bairu kotini kiagara ali aseba mete wana inji mbali gochiwanje kitendeke kururera kogenderera kumuranche abagusito be komarembe kare togendeta manganaya naende umweshimiwa Wycliffe Siocha abanyagitari bono igambagendete gusugurika na umio motwe umiege kuba, lakini ase chinguru chia Yesu Kristo ase chinguru cho mane Nyasaye mbanya alete kumukora naende ntusabetenga asobwango Nyasaye namwegerere nanyare ko baguya. Videlis Moshoge, AGR News.